amare kuvele bangibophe kodwa ngayibeka ngaphakathi ngidiniwe ngoba ngikumoshela emntwini akho angiteke over ne ngingabi namanye amadoda ngithatha imali kuphela ubaba lo uholile nge22 ne imali leyo yokubolekwa kwaPrince hayibo ayikho imali uhola boma 15,000 ubaba lo akunamali akunakudla ngifuna beni yokubona ngendlini uhlala naye maphenta amaphuma kushilling ne hayibo ahleli 10 years yabiza umphakathi ubaba lo wathi afakwe ngimeli uthene egqineni izolo bashafakwe nguye wangiloya ukuthi ngimthanda ene ngiyamthanda uyahuda ngikhona uphuma hayibo mara nakangiloyile akangithande nangilalela uyokubanga umhlaba ukuthi umhleke ngoba nakangiloyile akangithanda angangishiteli angibhalelwa kushita mfo uyangibona ngimumbi njengoba uyangibetha angidakwa uyakubetha ubani bekangibetha nami sengifundile hayibo bekangibetha nami mara mina angimbetheli lokho ukuthi ngingayejele into embi kilihlo namhlanje aliboni kuhle ipelepele nedumo lethi video leyabona umfo hayibo qinisho lamkhipha umuntu nje amaphoyisha adiniwe ngithi ialparim ngabakhomba esikoleni ngaya ngabakhomba ialparim bamkhomba ngomuno ne bamkhomba ngomuno aboma imbatha umntwana lo umrabheli umphathe ngoba waya emani thule leku secret manager umbereke yokuphelela sindana solo kukhalinya usindana nango lapha basho ubhalela kufika ngoba ngafundi lakhe niyombona tathani ikari niyombona la ekudleni abuye la mlayisheni ngekari manje labo umenzeni ipelepele ngaphiragweni ngithe ngoba iyaqala bamthola ehlathini ngisho utholakala ehlathini ulala noneli ngimuthe uhlukene noneli unela ngekho healthy ne edamini ehlathini ematholedo wona ipelepele umfake njani ngamaragweni yabona ipelepele le ihot sele ngidinwe khulu mara ngisho uyifake njani like umthelile emudiye lapha ngisho ngoba the rago le ababa ngathi iphenduka ibuye nomphambili hayi ithome ngathakalale la ngoba ufeel igazi eliphuma ngemaragweni ngela ipelepele elibovuleni ipelepele hot maye uvumile ukuthi uyamthela uvuma yonke into mara kalashi uyangilalela mfo kufana nomuntu uhlala umcolela ngomuntu oyi1 njenganje uneli ngimtshelela futhi angani bribe nangabuya mthatha akamthathe kubonakala bambone bonke abantu be-identical nakuya lapha abantu baya kanengomphakathi neli lapha abantu bayabulalana ngihlala naye hayi akushi type yami mara ngomgqibelo ubuya naye kuphi ehlathini umholo wokahuko kare ehlathini bese ehlathini ngekari akhona ukuhamba kuhle yena upelepele lo nangiya lapha endlini ukhona nje lo ngafundishe la ngibasho umthatheni nje ungirabhela ngokuthi bashoya lapha basho uyobatshela i-tribal ukuthi washona la yokinto ngeyami ngingamfaki ngidiniwe ngifuna bambone ngesikolweni bamkhalime khulu la bamkhalime khulu ekhodo manje waya ngakhona ukukhamba ngenxa yepelepele ngiyabuza angisho ukuthi akakhona ukukhamba angimazi ufuza ngabomu na angimazi ukuthi wenza ngabomu na ngoba uthukiwe nangithi ngisho nedi ndingangikhiphe ekemereni njengakagcoki kuhle ne ngizokubhadala igqoke kuhle ngibeka fall indaba yami mina nginamahloni namadede ukuthi ngiyawasha bayangihleka anginamahloni maripeya ngiyitholi ngangena esikolweni bekathi naceda ukwasha udede athi uholela ngumema ngatshela uprincipal athi no ngeke uholele ngumema ukunomuntu owasha udede bakho akhonakali lokho mina ngiyatshelwa imali lokho babhizi bakubribe ngemali indaba ezikhulu mfo yangibona nginjani la ngibusela utshani wangifundisa wangihlaba ngelitshe lana Philadelphia ekhaya bangangiboni wangiphinda ngephanga lane angithi yena wafika amacala akhe abuya ngephanga leya la ngabosha amalanga ayi9 ekwaha ekhaya bangiboni and then umkhono lo uqeda ukukhulu uvuvukile ungaka ne kwaha bangiraga bangibethe ne ngingena ekwaha ngivuvukile naku iloya nayithi khambi ekwaha labo athenda khona iclinic bala ukukhuluma basha bakangivulela ifile bengivakatshile bebabona ukuthi kunemali kuyofanele ngiyithope yabona mara ukuthi ipilo ebuhlungu noma sokuthutha sokuvala ubuso bakhulu basifuthi mara yena ngiba ikari yomdata mfowashikhambiso yomdata kunandaba ukuthi uyangirabhela ngamara kuphela umbereko ngoba kuyafana baba lo ufundisa kuphi ehlabe high school ama-grade 10 11 12 utitshere unabantwana abayithuke nayo buhlungu maye wena khungitshele ihlebela jama khungitshele maye ukwakhela umuzi or ngihlala nethu ungiphile uphile maye ufakazi kuphi
maphepha abhaliwe wathatha lekimi Mara nede amaphepha akanantemba shayini akhuluma yoke indaba ngakafunda embi ebuhlungu maye upheleni indlo abantwana bokuhlala kuphi abantwana bakhe noma angiphile ngiyokuhlala nabo nanje abafana bangaka nomunye nomama kushonile nomunye nomama kushonile nangithengile bathengelwa ngimeni ngithengela umahosha thenga amateka kwaye maye nasingamlando ngeke nathi wasithela ngepelepele kodwa ngikho lapho mara nangikwatile sengile engayechefu hayi no sifuna ukuhamba kuwe kabuthaka sifuna ukuhamba nawe kabuthaka nje elo abangikhipha ejele bakhiphe kuphi ejele lekhathi ngitshelile bephaka hayi wena wathi bathi ngiphume ngikhanisebile amurafundile ukulimala kwami kodwa ngikhuluma into ebhedayo and nomuntu ngiyamhlonipha njengoba ngingakafihli ukuthi ngiyamthanda awu mara nkosi yami awakhe bamlanda enokubuhlungu sokunuka nomthondo hayi umthondo khanda kagezi rehe unuka umthondo ngiyonithathela ne-under lakhe nje lengihlame ezinye ezisekhabo ngifuna iproof nje hayi wena nethi ngoba nje ngibereka ngabantu ne angikhona ukunikhipha ngithumela umshana omunye malini 250 ngithi kuhambe ukuthatha abantu ka-identical wa-aphethe 300 wathi khe bathi 350 ne ngibababa lo ngithi ngiyobuya yabona angikhoni niyangithola manje ipolish station idilwe ngingoba ngiyambopha ngicime ngimbophe ngicime inokuhawukela manje niyokulamlela ninombereko wena kuvela umhlaba wonke ubhale noma bamtshela ukuthi laba ukhipha incwadi yomqedeli manje wena uze naye nawuza nayo thizeni yakhe ngimtshelile angawajwayela manga angamtsheli ke angisho ngimtshelile ukuthi ngiwa la maye bamlanda ngekolweni bamlandu la machanganeni ekudleni ladla inkomo hayi ungathi abantu machangane akakhona ukuhamba kuhle ethi ungathi abantu machangane ithi yamaphandle nangumuntu ongiphethe makhelwana bafiyanile akhumbula lapho bengafuni ukumfaka mfowethu mara iyangithumela ukuthi uneli nangabe uhlala nojana kahlale nojana unelo kamthombeni lo kuliwa ngayo from 2017 ayibo basho noma aphathele iqude lomkakhe uhlukana nomkakhe balele etoilet afaka iporiana hayi buyani nina niphethe ngoba lo uphethe iflaha lendaba isangeni hayi siyakhamba lapho ngiyaya ngoba ningamvelekishi kwanje nimtshela ukuthi ngisho ngekulumo akhona untshela konke ukuthi baba shiba ukuhelebha ukukhuluma iqiniso oh yes Basho sola tezofuna. oh thina madoda thina